Hawu bathi ukuzana obhalile uthi ubhalile wathi cancel hayi kanjani ngoba phela le nto ibhaliwe le nto le kodwa mase bephendula leyo nto leyo ukuthi ubhalile sebenza amavideo wayengabhali phansi ukuthi ethi ukuzana ubhalile naye ukuzana abhala athi angibhalanga uyabona le nto ivela akayibhalanga le nto athi cancelled size sibe correct sonke spelling bese ukuzana kanjani hayi ngadlala phela omunye futhi le nto ibhalwe ngokubomvu ukuzana ahlangane into ebomvu obomvu lo munye oyibomvu lo munye noma bathi utita umkhondo ababhali nje ukuzana akabhali ababhali umasikandi kuyazi ukuthi awubhali bangena estudio bangena beyiculela ababhali ungadlala ukuzana abantu abayi nje into nangizwa umhla 2 November ikhanseliwe ukuzana azabhali lona cancelled baqhathwa ubani baqhathwa into engekho umuntu nje lo osukile eceleni ongasiyena umcula amasikandi wabhala lento niye umcula amasikandi abhala lento wabhala abantu yabaye lapha kuphi Carisfontein anginamona mina nami ngizenzela okwami la eNewcastle ngomhla ka2 ngawo umhla ka2 njalo nawo umhla ka2 akekho eFarmers Hall akekho the cancel nama ngisho kodwa ngithi abaye futhi abanye abaye lapha abanye bayile abanye bayile washo lokuzwa wathi abanye bayale ubani Miami back then babafundisa abantu kakhulu ukuthi ubani manje lo you need to usebenze kakhulu kodwa akusumculo welokho equiet ngeke ufike ukhozi wathi abanye hayi wathi abanye baphuma bayangena imino bedini ngiyayikhansela lona kanjalo it helps a lot ukuthi to